Agkaratex ka. Ag sa sarunupay. Ay, mabit lang, takita man. Ay! Di pasahero, di kalman nga, dahil pawit na. Sigurado ka? Uy, bakit? Kita man mingmingam. Imulagat mo dahil tatalo ang matam. Ay, doon ako nakuha. Anya? Anya. Kita man Pauit, tinagan na. Sana ya? Nan, kita man ti-text na. Unay. Pakita ka lang aro din tinagan na iti-contacts ko. Ngumdiskumpiyada ka pa ilang may. Ay, Houston! Idapag man lati cellphone ko. Tapno awanan ti agtitext. Purok tan. Naimbag man ta di nakamatil-tiliwan ni Bakemaw. No kasi agtitiks king ka ni Kristay. Ay, natata. Amano nalipatan nyo, analaing da ito'y Andres no maipapan itikas taabambanag. Ay, sa bagay makidiya. Siyempre, no maipapan lang iti babae, nasken a double, wano triple ti panaganad. Kas kumakanya, pauit, ti nakafunbok iti contacts ko. Ngem, saan nga amo ni bakit kau ani Christy dayay? Ay agar aramid ka talaga. Inton Juan, maamuan ni Christy nga da asawa, awan lakang around. Saan to ang mapasamak day tata, pulos? Sapay lakuma. Ay, sapay lakuma. Sigurado ka nga ako nasawam? Awan hanay, ako nasawak. Mamati ka kumakanya. Inton kwan, at danto may mangipungot-pungot kanyak. Danag mo na ayahan Ako nasawak. Promise. Nasayaan no kasta. Naibusan din inuman ta. Agorder ka na. Okay. Mabit lang ta agorder ang iti drinks ta. Agyaman ako na Hanay. Anya, nagsarak kayo iti chicks mo abagla ko naman, Rice. Una tata. Napan kami di inuman iti rabe. Kain saan lang nga basta inuman. Nalatak nga inuman ko naman. Ay nawaw. Anya, Ay, love snack da di abakla kahit. Anusak mo tin uray nagalas abakla. anya. Unta ta. Anusak ta damot mani na. Di ka kaisartag, di tangar aramidam. Entong kwan maamuan ni Bakemaw. Wano maamuan ni Christy nga da asawa. Ay, nalpas kan. Awan nga ron tata. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Awan to ti makam mo. Iso nga ure paggigid na nagdagiti bakla kan babay. Ayos lang. Awan problema. Oh, asino man nanday ta agte-text ka. Rabrabi Unay ka na bakit? Amin mo nga ag-text ka. Damagam no sino. Siyempre anya ti amok no kabit mo day ta. Kabit nga ibagbagan mate. Anya ka mate. Nagrugit ya da iti panunot mo. Ay na Andres, amok ti ugalim. Si kajay tao asaan nga agbiag no saan nga agbabae. Anya? Nan kita akman. Ibukiran mo tamatam. Tamakitam. Van driver. Iso tinakasave anagan na iti contacts ko. Anya? Anya? Mamati ka na van driver dahil tinag-text. Suspitsa ka na, suspitsa mo. Awan na talaga ti panagtalag mo iti tao. Nasaya at nagranata Andres sa nakaw. Nay, nanang. Agbalbaliw ka, no di mo kaya't ama isang maka. Ni, anya mo datang ibagbagayon? Ay, adda na kaibaga kanya. Anak kita da kayo kano ijay inuman. Adda ka duam abakla. Nag-sweet kayo kano nga umininaw. Anya? Asino mo't at chismosa ti nakaibaga iti dayta kada kayo? Nakapungtot ka, gaputa na paisuan ka itimbaga kanya. Ha? Agbalbaliw kan ko naktumag. Pang-asay, tadi mon urayan ama-aman ni bakit mo da itangar arabidam. Mga noy kali nakasibibiyag. Nakabot-botang ni Gina no makaungag. Ne, kunak man no day off mo italakay. Ay, saan? Inaklatag trabaho bakit? Ay, boring ngamin dito. Ibalay no kastoy. Anya? Imbes nga ginana ko sana yun. Marang-rang tilapayag ko kan ka. Akit ala Inka, numapan ka.
Nasayaat no ijay paradaan ti papanam. Maamwak lang nga dasaan ang nasayaat nga aramidam, makaraman ka. Day tamanan nay. Agrob-robo da tao ko, sumanao ka manan. Ibagbagak lang, gaputa amok day taugaling. Huh? Tita ka man langin. Ha? Oo, tata. Imayak lata dito paradaan. Ta dito kami agsarak ni Kristita. Uray kita. Kalpasan na. Income agpasyar ili. Ay na, wow. Talaga lang, ah. Aghinga ita. Saan latanga mo ni bakit mau tiraramidam? Saan tata? Anyamit yan muna ngay. Hey, Andres ka talaga. Ay, bakla, kas kada babae ti paglulukwam. Ay, siyempre Kasta talaga ti gwapo. Habulin ng mga babae. Maging mga bakla. Ay na, kunak lagi din di ka numay. Itayak pa nga uray. Pasensyakan ha. Traffic ngamin, iswa medyo nabayaga. Ay, pasensya kan kada giti kakadwa ha. Ayos laang, awan problema. Mala, lagi na nakapayngong mo na. Kalpasan na. Intag pasyar. Iso may lagayang nga oray day of mo. Umay kalagta dito'y paradaan. Tagayang, adda ka sinarak mo. Gina, apay nga da ka dito eh. Awanan kay tibain alalaki. Di mon maikat day tanga ugalim. Ti kinababaerom. Kat si kamot a babae. Amom ko mga umuna no si aasawa day ta lalaki. Maawatam. Aray ko, awanan ka itibain. Kunam kanyak nga awan asawam. Ulbud ka, Gari. Anya? Ha? Apay agari ti awag mo kan kuana. Kano Andres tinagan na. Anya? Ulbud ka talaga. Ah. Gari ti impam among kanyak anagan mo. Ngam, saan matgayam apod no? Eh, ko ha, pasensya ka kuman, Kriste. Awanan ka itibain. Manluloko ka. Anay ko. Napaglan kang ulbod. Into lang mo day tanga aramid kan ugalin. Itong pakapay lang atong paitay, bakit? Kani nagsakitan ti rupa kita raramidan. Anay! Amay, Anay! saan ka di ama kapasakit tirik na di naramid mo? Ay na Andres, ay kaanon tupay ngagbalbaliw ka. Saan kan abaro? Alawanan. Oh, si kapay ti daganas na ama kaungat. Si kalangaro din tinakaaramid iti basol. Nagpuskol at talaga ti rupam. Huston? Dinak man sumba-sumbatan akasta si ka Andres. Amangan numalipatak ng asawa ka. Ha? Agtap-tap pulaklaan. Agyaman ka, tadabasit bain ko kadagiti ka aruba. Tano saan? Itay pa'y aminal, malo ka, salbag ka! Oh, mapan ka ijay paradaan ita? Sigurado ka nga ijay ti pagturungan dagita sakam? Kapanak pa ya sa bali ngay, kay Jay lang may. Anya nga ita mo, nupod no amapan kag trabaho, wano mapan kag babae. Anya? Ala, gunda ngayam ti agaramid iti bukod mo apakaragsakan. Tano siyak ti mauma, uray puutam, makitam ti saan mo pa'y anakikita. Bigbigat ba kay? Agrob-robot da tao. Ngum kasta ti bagbagam. Ano Sam? Sa anak nga agsaw akastoy, no saan mo't akastater aramidam, salbag ka! Kahusto na. Kababain ka dagiti ka aruba. Anya, mabain ka kadagiti ka aruba? Ha? Kaano pa'y dayta? Saan ka nagbain a nagbabae? Nga mabain ka kit din iti ka aruba? Ha? Matungpa ka na eh! Ay, apaw. Makapaulaw matabang banglaw, Andres. Ha? Uno, adamanin kasi narak mo ita. Shh! Tagtagari tata. Anya, Kumay ni bakla madam dama. Kumay naksukunin diti paradaan. Mapan kami kan update. anya, ay na. Di ka pa'y napabutngan ka ni Pakimaw. Patsim day jay. Kung kuna nalag. Ay na, Andres. Talaga nga urayang pa'y lang nga agasok ti agong ni Pakimaw. Eh, kastalaon iti pungtot na kin kay di na minsan. Ito, makisinarak ka man na iti bakla. Napatag namin kanyak di bakla tata. Ano ti manin ako naktumay. Anya, kamatay.
Kapulang iti kwarta ke lulukom ni asawam. Ipamayisam nga minti oras mo iti trabaho ah. Kanlikli kam ti bisyo utap nung makaurnong ka. Ham, ham, ham. Ay na, pasensya ka iti kakadwa ka dispatcher ha. Ay, awan parikot kanya. Ay na, nagpintas ka mo iti kawus mo, hanay. Wow! Apaw! Naggana sa nabiyang. Mayan! Gina! Mayan! Ah, Idi na minsan babae. Ita, baklamat. Napunuan ako ni iti kastang aramidam. anay ko! Ay, ano ti ka sa wanda ito ay? Apay, saan ka di analawagkan ka nga addan asawa da ito'y alalaki apang babagtitam? Anya? Apay, saan na ka di nga imbagakan ka nga addan asawa na? Ay, walang kay tibain! Ulbud ka lalaki! Kunam kanya ka wan asawam! Kunam abaro ka pa, inyong sanot gayam! Ay, kwa, salbag ka! Anay ko! Ay na, mapukaw ti kinabaklag, iti kaskan ka na ulbod! Anay ko, anay ko! Ganun ka! Anay. Aging ga ang mapakapsutan iti kastaunay! Mabit lang, ikatak ti bestida, tap no rumor ti kinalalaki ka. Aday ta. Aday ti parakan ka. Anay, pangasay ba? Usto ka man, uston. Ay, hindi nagdiktana na. Day to'y pa. Anay ko! Anay, uston. Anay. Guram? Ala, itul-tuloy mo lang taday tangar aramidam. Aging ga ang maininot ang mairis day tarupam. Bapo iti kabubugbog, kan katutong padag iti babaeng kan ka. Apay day tabulong ti bayabas. Anong day ta? Ay, ipaburat ko pagagas ko iti rupak. Anya? Anay. Ay, agasampay laang, di kakit mapanagsapol manen iti babae, wenno bakla, tapno pagumaan daday tarupam atong paan, kandanugan tapno ang nakum ka. Oh, apay, pudno mo ti pagpagaksan ay Bigbigat pa lang ko, sumanaw ka. di nakman ikasta-kasta si ka Andres. Sa uka nga minasaw. Sa anak asao-asao, no nasaya at ti aramid mo, kurang laangan a pagsusukatem ti babae kas kada bakla. Apay, mano ayaday tamabagbagim, ado! Anay ko! Nagsakit ang tiping-ping ko. Anay. Nasakit? Ha? Daytoy pa'y ngarot! Uray maisina day pa ulong di tatungod mo. Gapo iti katutong pa. Anay. Awan bibiyang ko. Day tatirumbang kan ka. Ay, gusto na!
ko ni Rita, bakay? Wan, isumat ti ko nanay tay nasalaw ko di tadalan. Agradwar iti kolehya. Ang amom kada ino anya ti kursona. Anya ti kursuna. Agribusiness kanumag. Anya ko maita, isumot ti kayat na. Mayat maday ta akursaw. Ay nawaw, danggaman lakay. Local Agribusiness Management. Haha, saan asosyal adenggan sana ya? Ay nawaw. Adaya mat sosyal akursaw. Ada, kas kumaiti criminology, engineering, wano accountancy. Dagita ti kurso at talaga sosyal. No dayta agribusiness adayta. Basic lang dagita kurso. Ay nawaw. Kasanumat nga ibagam abisik na kita akursaw. Apay pinadas mao. Oray jak padasan, madlaw mo. Pagpakalaing ka man ako nakaw. Ay, naimbag pa ni Annabel tagturpusen. Swerte ni Manang Rita. Adan anak na makaturpos iti kolehyo, Manang Helen. Anya ko mga iti maipanakil ni Maririta. Kat basic lang mati kurso ti agradwar nga anak na. Ay, nawaw. Sino tinakadamaga mabasic lang a kurso? Ni Annabel mismo. Apay, anya a kurso ayaday ta. Nalipata ko no anya. Ay basta, basic dayjay. Kan saan asosyal adenggan. Adaya met kurso a basic. Kinsan a social, Manang Helen. Ada Kasano nga ron, ana ibagam a basic na may sa kurso. Ay, nawaw. Ay nawaw. Ha, madlaw mo. Pinadasyo aya, tapno ibagayo a basic. Oray saan ko apadasan. Madlaw mo. Si kaki di mo bakla. Na? Ay, sana nasaya ate kasta, Manang. Pinadas ko mati nagkuleyo. Ngamay na, nagrigat kaya? Wen tanarigat mati pinilim a kursom. Ni Annabel ngay, agribusiness lang. Ay, si Kamati lumabas, Manang Rita. Nasapa ka? Sa dino ti Papanam? Wan, agpasintro akman, Georgie. Apay? Ay nawaw, mapanak mat gumatang iti isuot mi inton graduation ni Annabel. Ay, wan tapno presentable kayo, mat no kwa? Wan, gumatang ak tumatlangan iti mailuto inton blowout na. Ay, wan ay nakamaudyanan na, adamot laangan anak yung agradwar, Manang. Wan nga rod bakla. Oray kaskas adamat nagbanagan ti banugming agasawa kabayatan ti panagtratrabaho mi iji garden. Wan gayam, umay kanto inton blowout ni Annabel Ay, talaga nga umayak Ay, uray di nakimbita rin, umayak. Wan open mat ti balay. Ala nga rod bakla, agpatuloy ako. Ingat po. Ti baboy yun, Nanang. Isu talaga ti planok anak ko. Isu nagtarakenak iti baboy tapno saanan amasapol agumatang tayo. Saan mat amasapul a baboy ti partyan tayo, Nanang?
Mabalin mat a native a manok lang. Ay na, okay lang kanya kanak ko. Partyan tayo ti baboy at arakan ko. Ay nawaw, agyaman na unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Bay anyo, itata nakagradwara kon. Siyak magtandag trabaho para kada kayo. Ay saan anak? Agtrabaho ka para iti masakbayam. Dakkelan a regalom kada kami kanitatang mo ti panagtorpos mo iti kolehiyo. Naimbag tainggaan mo tinagadal anak ko. Nay, sa dino ti papanam, Delphine. Iti ayan darita Inak tumulong aglutaw. Anya, Blow out ka no ni Annabel nga anak da. nukasta, talaga nga blow out da. Ay kawin na. Rumbeng lang nga agsilibrar da. Ngamen, nakaturpos iti kolehiyo ti anak da. Nakaturpos nga agpaysua, ngamkas jay mati kursona. Ay nawaw, di ka man nagsao-sao iti kasta sikap. Kahit po numay, Kano nagrigat ti agiskwila. depende ano narigat wano nalakat ti kurso nga inalam. Anya kiti klase ti panunot mo aya nga bakit. Anya analaka wano narigat asasawam mo. Ay, naimbaga bigat mo, Manang Helen. Apa, di ka pala nakapulos ngay? Apay, sa dino ti papanantaya bakla. Sa dino kumapay. Ita makiblow out, ita yan naman ang Rita. Apay, nalipatan nyo ang blowout ni Annabel? Naikan bakla. Ijay lagayam. Ay, nawaw. Apay, di yung kaya ti makaraman iti karni. Nagpartida ka no iti baboy. Sa anak nga agbibisinan niya, kan may sa. Apay pay laang nga may nga ag-blow out da, kat anya laang mati kurso ti anak da. Agri-business laang mo. Laang? Ay na, nagturod kay matan amang ibaga iti kasta. Into ni mangag ni Manang Rita. Apay kumakat pod no mat. No engineering kuma, wano criminology tinalpas ti anak da. Ay sauce, bilibak kuma, angam saan mo. Ay, saan matan a practical day nga standard mo, Manang? Agpulas kan tayo makipangan. Ay sanang maturog aklagan. Makamu ka man laangin. Angam kitaan, Ama nga, no dumanon ka ni Manang Rita timbagam, sigurado aguraan na ka. Pare Delphin. Ay, apay maray. Jakmet makita ni Mari Helen pare. Saan nga imay maray? Ne, apay ka now. Jakman amoy ti asawak. Awam mo ti amo ka nagapaan me. Saan asikat ti parikot maray? Kaslad dati kaya't mo asawan pare Delphin. Ay awan. Bay amlatan no di na kaya ti umay. Talaga akas jay na dayjay kay. Sige, mangisupot kan tulat tangarudan iti iyawid mo akanan na. Tapno Ay, sa anak akas ka ni Manang Helen ang managapal. managapal. Kaslakas jaya na. Naibaga ng amin kanyang basic kano lang ti kurso nalpas ti anak mo. Anya? Naibaga ni Helen ti kasta bakla? Kadwan! Ay na, sapay ulit-ulitan na nga ibagbaga. Agsakit pa'y tilapayag ko, no? Ay, una yan, naibagak matan. Kasano no agapada? Ne, napauli makamat bakla. Ha? Ituloy mo ati bagbagam. Ay, kwa! Awan gayam! Mapanak man lang iti ayan ni Annabel. Tainak man ka istorya, manang. Mabitla ang George. Ay, baboy! Ay! Una yan day tamari Helen. At daya mo ti kurso a basic laang. No makapagsaumot day ta kunang matlan no adanalpas na. Nanang, apay akas tati lang Kasla makaungungit ka man. Asino ti sana pumudot ti ulo na iti kastangar aramidan day ta Helen. Agasam man tanapan na in marmaritis a basic kanulaang ti kurso analpas mo. Anya? Uray di kabangibang a barangay kat nakadanon ngayon marmaritis na. Ay, una yun ni Auntie Helen. Saan pa'y laanap itimbaga na kanyak? Napan na pa'y gayam in marmarites. No makapagsaumot day ta Helen kunamla na sino matakalalaingan.
Agpada kami lang mat akanayon nga adda iti last row iti elementarya kami. Ala, bay anyon ni Auntie Helen, nana. Ay saan? Makapauman ti kasday nga ugali na. No namin anon nga inuyuyaw nak idi dayta akaruba tayo. Mano atawan meten nga agan ano sak. Ita kasta manen ti aramidan na. Nagpuskol meten ti panagrupropa na. Kumusta nga iti blowout anapanan niya, Georgie bakla? Ay, mat, ado ti insagana da amakmakan. Kasta? Apay nga minadi kay napan. Ay dawaw, sa anak nga agbibisinan niya. Sagpaminsan laeng mat. Na parang magdakit di nakapagturpos lang ni Annabel. Na, apay dakas ti agselebrar. Ay nagadukot a celebrar nga mudan. No siyak ti kasta ti kurso ti anak kaw. Agbain na kaun bakla. Sayang ti panawin kan kwarta. Naimbag ko ma, no police, wano engineering ti kurso na. Ay na, uraan niya pa'y ti kurso analpas na. May panakilatamat, Tawan mo ti kurso analaka? Ay nawaw. Ato lamin. Apay, engineer, accountant, puno pulis lang ti kurso ang may panakal. Tadagita ti kurso a sosyal. Sosyal, narigat ka. Kang runani ti amin, mas professional adengken. Anya lang ba't data agribusiness adayta. Saan pa'y matasikat? Ay nawaw. Una yan, ti kasta pa nagsasauyo, manang Helen. Apaya kasta ti panagkitam kanyak si Carita. Kaslaad na nadag sinabasol ko kan ka. Ay talagang adda Helen. Anya. Ti kunam ka de kat jak maamuan nga in marmaritis mo a basic lang ti kurso ti anak ko Ay kwa, sana pud no dayta. Ay nawaw. Kasano na ibagam a basic lang ti kurso ti anak ko? Madlaw mo. Apay, pinadas mo ay ti nagkolehiyo? Ammom ka de ti rigat ti agkolehiyo Ay kwa. No makapagsao ka mo't Mari Helen, kasla sino ka kalalaingan. Kat no agpada talang mo't akanayon nga da iti last row iti elementarya tayo. Anay ko, apay nga agkabil ka ngay. Kurang pa'y dayta Rita. Saan na siyak ti kalkalabanaw? Kastagayam daytoy mo't ti paraking ka. Anday ko. Abay ngay adinanog mo tingiwat ka. Ano ta subil mau talimtag? Ay, dinanog tiluko Ay, nawaw. Anya tikat katawaam si Kadel pa. Ay, ingka kita talakam. Ay, basol ni Rita day tao. Basol mo no apay ngamin at tila ibagbagam. Uno'y marmaritis mau. Imbes nga giyaman ka, tadamanan ka lugaran tayo ang naggraduar. Saan? Taday tamo apal mo iti pang pangrunam. Anya. Nagsao ka, kas kalaasino akalalaingan. Uray husto man tinaibaga ni Rita ken ka. Agpapada tay laeng nga adda iti lasraw, iti elementarya tayaw. Panagnakanday taan narigat ti agiskwila, bakit? Depende lata. Natay pilit na. Ay, jakam mo ken ka. Talagang agpakalaing ka ako na. Ay, lumabas ay, what happened to your subil? Di mo ka di makita alimtag si kabakla. Ay, apay alimtag, kasla bibig mo ti baka. Kinabil ni Rita. Ay, nawaw. Di, nakaraman ka din na oras. Naimbag ta makapagsao ka pa. Ay, nagsakit nga raw. Baliwan yung ngamin ti dakes nga aramid yun. Saan anasayaan? Ting kay bagbaga basic ti may sa akurso. Nga oray si kakatawan mo't nalpas mo. Napay nga iraman nak ngay. Pudnumat! Ulitag ama ng Helen, awan ti kurso analaka. O no, dako ma, di awan ko man ti marigatan nga agadal. Nagatukot nga ibagbagamon. Awan, ti karbengan tayo amang ibaga, analaka ti may sa akurso, no di tay pinadas.
Kang runa ti amin, saan anasaya at ada tayo ti mangibaga, doon niya akurso ti alaan ti may sa atao. Isuna at agpili ti kapkap na kana, di ti agbalin a judgmenta. Amangan no adapay, nadadaol nga minti sigod a cellphone ko. Adapay mo't nabati adwa. Naskan nga adda advance payment na mare. Manungay, 3,000 laang mare. Jay nabati a 7,000 inutom to abayadan. ay nawaw, nangina magaya mare. Wen ata mayat mo ti quality na. Mabalin ka di awan 5 pailaang ti down payment ka. Pasensya kan mare, 3,000 minimum tapno adda ti igatang kumot iti baro nga stock ko. Alan amare, kasya na kumatawan ti usaro. Agbayad ak tumuilaang mare. Promise. Ne, adamot baro ang cellphone mo, bakit? Ginatang ko kini Mari Olivia Anton Lakay. Ay nawaw, kasapulan ti down payment, sana ya? Un, Kay, nangalam iti pinag-down mo. ti kakaiso na ang kwartak naimbaglaangan ti manugot ni Mari Olivia awan 5 pailaang ti bayadak. Jada duma, inutag to bayadan. Anya? Apay, masapol ang hinginahan ti cellphone agatangan? Jayki, padlat ako man. Unay kan, saan nga uso ti kipad itan? Touchscreen ti uso ita. Ay, sigurado ang mamabayadam day tabakay. Wang kadi. No kasta, gimatang ka iti hulugan a cellphone kani Manang Olivia, ati Jonah. Kapilitan tawan mat nga ron ti usarek, Benny. Na LCD mo nga minti sigod a cellphone ko. Numat agaplayak iti home credit. Amangan no sa anak a qualified. Iso akin ni Mari Olivia latnan. Tapno awan ti requirements. Ay, flang. Makatipid ka pa'y Ay nawaw, pudno launay, Benny. Oh, kita ti cellphone ko aginatang ko. Mayat lat ti performance na oray na tawanan. Mayat ka no nga minti quality dagiti cellphone ala ko na, bakla. Iso ti imbaga na kanyak. Kinuray ti camera na. Clear na clear. Oh, bayada kung ti kurang iti down payment ko, Mari Olivia. Ay na wow, agyaman aklaunay mare. Adda manan igatang ko iti baro a unit. Wan gayam, inton sumaro no abulan ng ti umuna ahulog ko Mare. Gusto ka day? Wen, iso nga isagana mon ti bayad mo wan. Ngamin, jak kaya ti late payment. Wun, itad kunto adagos kan kano adda madiskitar ko. Kasta tapno awan parikot. Pinagbigyan kan iti kagudwa a down payment. Iso nga ita, bayadam ko maabuo ti rumbang ahulog mo, mare. Ay nawaw, wun ko na lang arudan, Mari Olivia. Sa nabale, taag sweldo ni Anton Inton Lones. Adda tinamnamaag a pangalaak iti ibayad ko, Mare.
Aga samanday ta kwarta daw dawatan. Ay nawaw, 1.5 laang lakay. Hulog ko para itaabulan. Manulang mat nga ti susweldo ag. Alan italaang. Agtipid ka kumamit Noon niya tiyad na. Iso kumapay na ti anusam. Tanay, basit ti sweldo. Sana binulan kat adaw awatag. Depende lang no adamot pa kitang danan kasjay. Alawon, last day to yun. Uray sa nga ribo nga rod. Nayunam ti 500 ko, tapno malpasan ti saritaan. Imbis nga igatang iti masapsapol kit. Alawuston, budtoy kit din ti dawdawate, tapno makabayad ang lakay. Ang mga no agur urayan ni Mari Olivia ije balayda. Kumusta nga Ate Jonah? Judith yung itasan aya. Nakabayad kayo kadin kani manang Olivia? Wen, binayad akong ti down payment. Uray ti bayad ko itaabulan, nalpasan. Ay, ganun? Sa dinong nga tinangalaan nyo iti pinagbayad yun? Inusar ko pa'y laang at itangdan ni Manong mga Anton. Ay, wow! Naimbagman tayo manugod ni Manong Anton. Una, tapinilpilit ko. Ha? May samot na ang Manong mo. Masapol ang mapilpilit a kanayon. Sobra ti panagtipid na. Sino ti mawag? Bakit? Ni Mari Olivia ang. Iso mo lagay makastaw na iti ungot mo. Una ta saan mat ang makauawat. Italaang abulan asa anak-anak kabayan. Nagadukit din ti bagbagana. Saan ang makauray. Bayadam nga minan no niya ti rumbeng a bayadam. Bakit? Narigat ti kasta. Ay, maturog ti puunan No adda, dinted ko kuman. No awan pagbayad mo, di sublim na tahulugan ang cellphone ngayon nalam. Ay nawaw, saan ang mabalin Awanan ti usarak no isublik dayto a cellphone kan kuana. Kasano nga ro? Di mo magayam kabala na bayadan. Ay basta, di nakpay pakibiyangan. Siyak ti makaamo iti dayto. Makapasuron mo't day ta, Jonah. Apay ni Juna, Olivia, anak ka. Naminsan lang ang nagbayad iti hulugan a cellphone a ginatang na. Ita, di mo't tan masingir. Ang mga no naira na nga awan ti kwarta na. Iso asan na nakabayad, anak ka. Ay nawaw, agpapada tayong agkasapulan, nanang. Saan mo't mabalin a kanayon amala daw ti panagbayad na? Awan malugi mo't ti negosyo. Mala, ikampay iti panawan tapno makapagdiskitar, anak ka. Barag makabayad kan ka. Ay na, kaanon tupay ngay nanang. No saan ang makabayad day ta Juna, naskan nga isublina ti cellphone ngay nala na kanya. Kas na ko nakita yan. Ano sampay ti aguray iti manunga aldaw, anak ka. Ang mga numada mga agdisdiskitar iti bayad na kan ka. Un ano ang muna ti makarik na nanang, no saan ngay? Kasta na puro ti ulo, manang Olivia. Kasano asana na pudot ti ulok iti kastang og ugal yun day ta Jona? Apa ni manang Jonah? Di naman binayadan ti hulog na itaabulan. Tapusan, ngamawan pa'y mo't inyawat na kanyak. Ha? Ay, kunak manugod payer day jay. Down payment kan ti umuna ahulog laang ti binayadan na bakla. Anya? Naimbag kumamat no ada nasaya at arasun na. Ngamawan mat. Imbis nga agpalawag ang nasaya at saan ta isupayan ti makaunget. Sa anak kano ang makaururay. Ay na wow. Ang tapang aneng. Talaga naturad. No saan pa'y ang makabayad, mapana ka talaga ni Jebalayda. Uy narigat nga agpaiso ti agsingir no kasta nakautang. Sikapay kati agbalinin adakes. Wan nga rod, no awan ti ited na ita, talaga anaskan nga isublin. Umay ka dito'y balay, kat awan mati in-text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang, Jonah. Saan ang mabalin asikat ti agdesisyon no kaanom ang mabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, awanin di maisublik, tanatakaw ti cellphone a ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man na siyak ti luklukkom, sika, Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isubli, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mo't amabalin abayada kat natakaw nga raw. Naa,
No pudno man anatakaw, basol mo dayta Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo atakawan da. Anya ngay nga ro ti maaramidam. Awan ti mayawat ko kan ka ita Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyom. Naata si kapay lang ti mangibagay ti kasta? Wen, rehistrado ti negosyok. No kayat mo, umay kay di balay ta ipakitak amin ken ka. Nay, sige mati masalaw ko, Maray Olivia. Nagapuak di tayan nyo pare Anton. Ay, anda pa rikot, Maray? Bagbagaan man day tang asawam tagbayad matan ito utang na. Sana day ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay, ibaga nakit din anatakaw ti cellphone ahulugan. ay, Di na lang idiretsyo no kabaalan na abayadan tapno amukmat. nay, kinuad damat nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kuna na kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa yung mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ulbudan nak ni Jonah. Ay, bayan Maray, kasaritak ti asawak tapno saan nga agrawam. Wen man, tanay, naibusan ti pasinsyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay, nawaw. Di mo tin may bibusan itirason na na. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat akaw ti cellphone? Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayanda bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti kuna ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng dayjay. Ay na, talaga makaraman day ta amari Jonah kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na. Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti daytan. Ni Marie Olivia, ah. Narason ko la dayjay. Kuna na ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usara. Ay, unay kan bakit? Saan ka di nga imbagakan ka, adi ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asan, katsyak mo tanti maibabay ni ti kasta kararamidam. Apay ko ma, katsyak mo't tinakautang. Kasano nga rod amay babain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amang ano ibagada akan kanunungak ti kasta karamid mo. Kumusta nga tinapanamedikal man, Manang Olivia? Nakasingir ka? Awan Ngamin, at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone nga inala na kanya. Anya! Kasano ang natakaw kit nakitak mo't anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tayo taman ni. Naka-online tupay. Aywan ngagpayso. Makitam day tang aramid na day ta tao? Ay na, kasaritam tulat ta ni Manong Anton. Hamangan na matulungan na ka. Ay, agpatulong man kang kaben eh. Kanyat may tulong ko Manong Anton. Diyak namin kabisado ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kuman dagiti account ni Manang mo adjuna iti daytoy a cellphone. Isubli man lang ka ni Marie Olivia. Ay na wow! Amo ka din ni Manang Jonah nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong? Saan? Gamnas ka nga ramidak dayto, ita nakababain ka ni Marie Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jonah. I-log out ko dagiti account na. Saan abalay? Tawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod, ano kasta Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman na, Ben.
Adda agiwaras iti buryas. Wen, isumot tinangag ko. Nalipatak lang no asino. Basta ti kunada, livelihood program ka no. Kasta, No kayat mo mati agtarakan iti baboy, agpalista ka matan mariusang. Isupay mo't ay nawaw, kayat ko amari suping. Kayat ko mati makaawat iti libre a buryas. No kasta nga rod, mapan kanto iti balay. No saan kanto abisi, ta fill upam ti form nga inten ni Sir Wendell. Manungay ti itad da buryas, maray. May sala nga mare. Adu ka no ti kondisyon ti livelihood program da mare. No aganak ti baboy nga intadakin ka, rumbang laang nga mangisubli ka iti may sa aburyas kadakwada mare. Day talaga yan, maray. Sige, ibagam iti representative na, tainayon na matinagan ko iti listaan ti maikan. Anya man ang timang mangag ko ang livelihood program, apagsarsaritaan nyo ka ni Mari Suping itay, bakit? Adda ka no itad da aburyas lakay. Ay nawaw! Amom ayamat tagtarakan iti baboy. Ay sus, amo ka. Basta libre ti itad da aburyas. Ay, panunutan pa yan na imbag no kabailam. Narigat no mga laka iti di mo gayam kabailan nga iwanan, nay. Si kakit dimot yun eh. Kabailak ko naklangarudang. Palagip lang bakit? Ngamen, iti napalabas atawan, adamanan inted da apu unam apara iti livelihood program. Ang mawang man nagbanagan na. Saan mo mga intultuloy? Sayang lang tipon daw. Sa bali itan. Ay nawaw. Kunak man no ita nga i-release dati buryas, Marisopeng. Wan mare, ita nga rod. Aping nga rod adi ka nagsagana. Saan ka mapan? Ay, saan mat anapili tinagan ko mare? Sa nga pulula ang kano tinala da dito barangay tayo. Anya? Day tatipod no mare usang. Nagasat ka ata napili tinagan mo. Ang Di kan agpalawag mare usang. Awan ti rumbang nga ipalawag mo. Talaga lang siguro nga swerte ka nung may papan ka dagita a livelihood program. Ala, ingkakit din tapno si kati umuna maik. Dita dalan ita suping anak ka. Kung nakman agkuyog kayo ang mga ala iti libre aburyas nga iti dakada kayo. Ay, daksang gasat ta sa anak ana pagasatan tatang. Ay, Sa nga pulo laang gayam ti kanda. ay kasta. Uwan tatang. Naimbag pa ni Mari Osang ta nailista tinagan na. Ay nawaw, sayang mo't Day tangarod ka tatang. Sapay insagana tayong ti kulungan ang mausar. Anyagay nga raw no saan ka na ikan suping. Kasta talaga Sayang ti kulungan ngay naramid tayo tatang. makargaan tulat ta kanya anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ay, uwan nga rod. Idi pa'y akayat ko ti agtarakan iti baboy. Tunggal ada ti kakasta a livelihood program. Sa anak mo ta maikikan. Talaga siguro asan aparakan kadayta a livelihood program. Ano usam ta agore anak? Mga ano na pa'y second batch. Ano usam to man ang apply. Aywanan nyo na imbag, tinaawat yung aburyas, Ma'am Osa. Areglado, Sir Wendell. Ay, hindi ulit lipatan ti kondisyonis, Wen ka di, sir. No aganak ti buryas nga inted yung mangisubli kaming to iti maysa. Wen, di ulit lipatan, ma'am. Wen, di ka kadi madanagan. Ta-memorize ko mat no anya ti adda iti kontrata tayo. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Ala nga ron, ala yung ti para kada kayo, Ay nawaw, agyaman naklaunay, sir. Kamaudyanan na. Adda manan tinaawat ko a libre a buryas. Mano kaila ang a beneficiary ti organisasyon mi. Isasapay la kuma, Tausaran nyo tinasaya at ti inted mi kada kayo. Mabalin ka din ti agawid, sir. Ay, yes! Mabalinan. Sana balen, tanalpas mo ti training, ken orientation yon. Ay nawaw! Inyawid mo matanday taburyas. No apay matadi mo imbagbaga nga itagayam nga i-release data nagaramid ako maitikulungan na. Saanan aka sa pulan, Juni lakang.
Anya? Pangikulong ang marod nga eh. Di mo ibaga nga iti kulungan ti manok. Saanan akasapulan ti kulungan? Ay, di ka man agar-aramid si kausang. Agar aramid mat asasawon. Lod naman ang dakas sa plano. Awan, di nakadingamin pakibiyangan dyan eh. Siyak ti nag-fill up iti form, siyak ti naki-training, siyak ti napan iti orientation. Iso amabalin ka di mo pakibiyangan, noan niya ti aramidak iti inted na aburyas. Ni Nana Lilia di takabangibang abarangay laengan ti pangilakwak iti buryas ko. Damag ko kat agsapsapol iti taraknin. Ay, adda akmet gaya man iti batog ti balay damari supin. Iti malikudan ti pagnaak, tapno sa anak ama kita. Sa dino ti pangipanam iti day taburyas mariusang. Ay sus, ay nawaw. Nakita nakpailaang mo't. Isungarod anag naak dito likudan ti balay da, tapno sa anak ama kita. Di ka mat makasungbat, Mare. Ay ko amari supin. Itugot ko pailaang igay talon. Anya? Itugot mo, iji talon ko na, Mare. Ay namare, awan ngamin ti mga sikaso igay balay may. Mabalin mo't nga ibatim iji balayo, Mare. Nayunam laang ti ipakan mo kinkwana. Inton makaawid ka, pakanam tumanan. Kastanto ti aramidak inton bigat mare. Ngamita, ano sakpay nga itugot ijay garden. Ay nawaw! Umayak man, Nana Lilia. Ay, kato mo nagkausang. Adda ka di masapol maaw. Dito'y laangan paraangan nyo ti pagsaritaan tanana. Anyaya, ti umay mo ibaga. Kapay nga dahin tugot mo, aburyas. Pangipanam dita. Kinapudno na, Nana. Damag ko nga agsapsapol kayo iti buryas. Ay, won. Hindi pa'y nga agsapsapol Tapno adda ko maamot ti liwliwak dito'y balay. No kaya't yung akit gatangin yung to'y buryas ko, Nana. Ay, nawaw. Sa dino tinangalaam iti da usang. Basta, di kay madanagan. Tasaan nagtaod iti takaw, Nana. Iso nga ilakok kada kayo. Taawan ti oras ko ang mga sikaso. Manungay nga raw ti pangilakaw. Uray 4,000 lang, Nana. Kas makita yung dakilang. Nay, naglakan nga yung usang. Discounted price data, Nana. Basta cash tito Diyo. Ay una. Bayada ka talaga iti cash. Usang. Yakmatan makita ti buryas mo, usang. Kasano adi mo makita? Kat addalaang mat dita paraangan itay. Anya? Di mo yung kulong? Saan na? Ay nawaw. Agpampanunot ka kade si kausang. Kasano ngayon yung madayon? Saan mat siguro lakay? Usang kaya. Kunak ayaramidak iti kulungan. Hindi mo mat kayat. Lalay nagtagdrama. Tapno saan ang makadlaw ni Juni na inlakok ti buryas ngayon tanda kanyak. Narigatan ang mga niipulong nagtiluko. Oy, apay adi kang matan sumungbat. Awan ti buryas mo iti paraangan tayo. Ay nawaw! Sa dino nga'y tinapanansan lakay. Ay sana mabalin! Sana mabalin na mapukaw dayjay! Tulungan na kamang sapul iti buryas ka! Enya ti sapsapuling yaw Junay. Ay, kwa. Tay baboy ni usang tatapidreng. Tay baboy ni usang. Payan. Di na ba't amo no sa dinong tinapnapanan nan tata. Ay nawaw. Di yung kulong aya. Jak amo iti asawa ka. Amangan ki di no dalim mablabas iti parangan niya oh. Nawan mo tinakita, Junay. Mga niti kabakiran, tinagturungan nila. No ijay tinagturungan na. Alanganan na masapulan mi pa tata. Ang padasin nyo lata at agsaludsod kadagiti kalugaran tayaw. Ang mga ano da nakakita iti baboy yaw. Anya ka no ti sapsapulan da pari Johnny, tatang? Di ka no baboy ni usang. Anya?
Ay, mapukpukaw ka nung araw. Ay una yan day nga usang. Apay, di na kulong aya. Ay, jakman amaw kada kita nga agasawa, anak kao. Ay, sayang mat. Sapay, nagapo iti livelihood program day jay tatang. Tay tangarod kay, no pinag-interesante sa bali at tao ako'y naladan. Awanin! Ay una yan. No kasanumat ngamin nakabulos day ta baboy. Aguray ka man, usang. Mapukpukaw ti baboy nga intadda para iti livelihood program. Hanggang relax na relax ka dita ah. Ay nawaw, dakas ka diti aginanalakay. Kung nakatulungan na kamang sapol. Tagayam, ada ka mo dito'y sirok ti mangga na katugaw. No saan tayo makita? Ang mga noing niyaw din tinakakita. Apay, di ka madanagan? At daya pangalam iti isukat mo no ipasukat daken ka Buryas. Maawatan damot siguro, lakay. Saan kumatin abasol no remarket pinido ti daduma dita. Ay nawaw. Unay ket ti kasta klase ti panagpampanunot mo na tao. Aguray ka. Ni samat mari usang tinakita kasimrak itinginginaan a restaurant dito'y sintro. Ne. Anya nga iti aramidan na dito'y. Nagorder matan. Napukaw ti baboy na ngam addalat ta dito'y nga aghapi-hapi. Ay, aguray ka. Amangan mat no inla ko nagayam ti Buryas ngayon tadakin ko na. Pangalaan na nga'y kumay ti pagbayad na iti kastoy a klase ti restaurant. At agpada kami lang mat nga awan makukwarta na. Marisupeng! Ha? Anya tararamidam dito sentro. Di mo ibaga sursurutan na. Ay, kwa Mariusang, saan mat? Saan ka asursurutan? Naira na laang. Ngamin nakita ka asimrak dito yung restaurant. Iso sinirip ka ta sa anak asigurado no si ka tinakita. Agrason pa'y laang matiloko. Ay nawaw. Itian niya kumaaga po asurutan ka ngay Mariusang. Ibagam laang kaya't mo matimangan iti da ito restaurant ta libre ka maray. Ay namare, sa anak nga imay dito tapno makiapakin ka. Sa may sa pudno ti bagbagak, naira na laang anakita ka. Apay madakas ta adagos ti panagsasao mare. Wino, adda ilom lamang mo. Nay, da kayo matgayam na nalilya. Supang! Wen, siyak da ito'y nana. Naimbag man ta, mailasin nakpailaang. Bakit akaon? Ngam napigsapay mo't lang ti panagkitak balasak ka. Sa dino tinagapuan. Napanak na kitsyenda nana. Da kayo ngay. Napanak mo't gimatang iti feeds ti baboy ka. No kasta, adagaya man baboy yo, nana. Wan, ginatang ko iti kumaray. Kumare? Anya nga minan tinaganday, jay. Jay man muri na nga tidog kan kulot ti buok na. Ha? Ni ka di Mariusang? Ay, wan, ni usang. Hindi lang napalabas alawas ang ginatang ko na Buryas kan kwa na. No kasta, saan gayam apudno anapukaw ti baboy ni Mariusang? Inla ko na gayam. Amukon tatang. Anya tiyan mo, Supeng, anak kao. Saan apudno anapukaw ti baboy ni Mariusang? Ay, nawaw! No saan anapukaw? Sa dino nga ron kayan na. Inla ko na kanina na Lilia. Anya! Mapanak iti ayan ni Sir Windel. Naglukon day ta Mariusang? Anya aramida may jay, anak kao. Anya kumapay tatang, mapan ko ibagakin kwa na tinapasamak. Agruam day ta beneficiary no kasta ter aramidan na. Ay. Abangan no guraan na ka ni kumarem. Guraan nak tatang. Saan anasaya at tikaste nga aramidan na? Livelihood program day jay. Napanakid din inlakaw? Naimbag ko man usaran ng agnegosyo. Saan mat ta saysayangan na laang tatang? Talaga amang ibabain ka, usang. Anya mang ibabain mo't asasawam, Juni.
Kinuin la akong magkanutay baboy ang naggapo iti livelihood program. Ay nawaw, asino mat tinakadamagam iti day talakay. Saanin na napatag no asinaw? Ti kayat ka, kat ibagam tipod naw. Nagbambanog da tawa, nagsapsapol iti buryas. Tagaya may lakaom. Saan apod no day ta, Juni? Nita, aglibak ka pa lang. Adda ebidensya amang panagnag at ibaboy ang naggapo iti livelihood program. Ket inlakom kanina na Lilya dita kabangibang nga barangay. Oh, Ah, ay lakay. agsagana ka. Amangan no adda umay a representative iti dayjay a livelihood program.